ndagusuhuje wakoze subscribe ku Muhuro Sports TV. Uyu ni wa muhungu wanyu Sam, umuhungu w'Inyagatare. Ndagarutse cyane ko twamaze kuba twakora ibiganiro bibiri mu kanya kashize, ariko ntabwo mwigeze mwumva ibya Victor Gyökeres ndetse n'uwitwa Julian Alvarez. Nari naze kubivugaho neceza ko byaba wenda ari rumors cyangwa se ari ibintu by'ibihuha biri aho ngaho. N'ubundi biracari ibihuha, ariko navuze ati bikomeje gututumba, reka nje mbabwire ubundi bihagaze gute, kugira ngo nawe nuza no kubibona ubifate nyine ugire ukuntu nyine ubyitwaramo, wabyiza cyangwa utabyizera, ariko nabikubwiye. Hano hariho amakuru yatangiye kuza ku munsi w'ejo ku mugoroba, ariko nanone yatangiye ari ibihuha. Kwa kundi nyine tujya tubivuga ngo ibihuha bivamo inkuru ikakaye, byatangiye ari ibihuha nyine, ari abantu babipostinga babishyiraho, ariko biza no kugenda bigaragara kuri media zimwe zikorera hariya mu Bwongereza, zimwe zikora kuri YouTube channel, izindi nyine ugasanga ni za media nyine zifite n'abantu benshi bazikurikira, zifite miliyoni z'abantu bazikurikira zivuga ku bintu bya Arsenal. Rero ubu ngubu ibihari kuri Victor Gyökeres, nyuma y'uko ikipe ya Real Madrid yatanze bid iremereye cyane mu ikipe ya Atletico Madrid, habanje ikipe ya FC Barcelona, niyo yabanje kuba yatanga bid, barayanga ya miliyoni 100 zirengamo ukuntu. Nyuma yaho Real Madrid iza gutanga bid ya miliyoni 150, nazo ikipe ya Atletico Madrid izitera utwatsi, ivuga yuko ishaka miliyoni 500. Rero ubu ngubu aka kanya tuvugana, hari ikinyamakuru cyara mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko nanone inkuru itaravugwa na Fabrizio Romano cyangwa se David Ornstein, ntabwo wayiha wenda ngo ube wayiha wenda agaciro. Naje kuyisangaho, rero ndavuga ati iyi nkuru ngomba kuba nayibabwira, ariko nanone mwibutsa yuko ndimo nabikubwira, ntabwo Fabrizio Romano cyangwa se David Ornstein bigeze babivugaho. Oya, ngeje kubikubwira nk'ibihari. Hand of Arsenal ndetse na iriya televiziyo ya Arsenal Fans TV murayizi, irikoraho ba Robbie, murabazi, nabo bagiye babigarukaho. Arsenal ngo iri muri gahunda yo kuba yafata miliyoni 50 z'amayero, zingana na miliyoni 43 z'amapawundi, ikongeraho Victor Gyökeres ikamwohereza mu ikipe ya Atletico Madrid, bakaba bakora swap deal. Julian Alvarez akerekeza mu ikipe ya Arsenal. Nkuko ikinyamakuru cyitwa Team Talk kibitangaza, nuko swap deal y'uyu muhungu witwa Victor Gyökeres ndetse na Julian Alvarez ngo haracyarimo propose yo kuba banegosia, barebe igihari niba byakunda, ariko mu ikipe ya Arsenal ntabwo ishaka ko bagira gute yakoresha witwa Victor Gyökeres muri iyi gahunda. Ngira ngo ubanze wumva aka kantu. Arsenal, abantu bari kuvuga ngo ibihuha, bagenda nyine bahuyise ibihuha ngo Arsenal miliyoni 50 izongereho kuri Victor Gyökeres. Arsenal yavuze ati iyo nyine ibivugwa nuko ngo Arsenal yo iramutse ishaka kugura Julian Alvarez ntabwo yashyira Victor Gyökeres muri ibi bintu. Arsenal ifite abakinnyi benshi bifuzwa na Atletico Madrid, nibo bakoramo swap deal, harimo Gabriel Jesus, harimo Gabriel Martinelli. Abo ngabo bose ikipe ya Atletico Madrid irabifuza, ndetse hari n'andi makuru avuga yuko ngo na Kai Havertz bamushyira muri iyi deal ngo, ariko ntabwo Victor Gyökeres iyi deal yayizamo. Arsenal ikomeza kunyomoza ibinyoma, ivuga yuko Victor Gyökeres ku masezerano yasinye ikipe ya Arsenal nta gahunda bari bafite yo kongera kumurekura ngo bamugurishe, ngo bashima umusaruro yatanze iyi sezo. Ariko ibyo byose nubwo babivuga, ntabwo bikuraho yuko ntabwo bikuraho yuko birimo kugenda nyine bitangazwa ko Arsenal miliyoni 50 yazongeraho z'amayero, ikazana Victor, ikarekura Victor Gyökeres akajya muri Atletico Madrid, noneho Julian Alvarez akaza mu ikipe Arsenal. Njyewe nk'umufana Arsenal ntabwo nabyemera. Usibye ko nta kintu nabihinduraho, ariko ntabwo yaba ari deal nziza kabisa. Gusa Arsenal yo abavuga kuri Arsenal ndetse na n'iriya televiziyo y'abafana b'ikipe Arsenal ikorera hariya kuri Arsenal mu gihugu cy'Ubwongereza i Londres,
itangaza yuko ngo Arsenal ntabwo ishaka gushyira uyu mutipe Victor Gyökeres muri iyi deal. Cyakoze ngo Julian Alvarez baramwifuza nk'umupatena wa Victor Gyökeres kugira ngo bubake striking force mu gihugu cy'Ubwongereza, muri champion mu gihugu cy'Ubwongereza. Bakifuza yuko rero ngo Arsenal ngo communication ya Arsenal ndetse na Atletico Madrid ngo iri very active ku witwa Victor Gyökeres, ngo asking price y'ikipe Atletico Madrid ni $150 z'amayero na $130 z'amapaundi, ngo nizo ikipe ya Atletico yanze kuri aya makipe yagiye atanga bid harimo Real Madrid ndetse na FC Barcelona. Ariko bijana bitangazwa yuko ngo aho kugira ngo bamugurisha mu gihugu cya Espagne kuri ayo mafaranga, ngo byaruta bakagira gute bakamugurisha mu Bwongereza ku mafaranga ari hasi yayo ngayo ayo makipe arimo gutanga. Ko ngo babonye yuko bakuze kurekura abakinyi bagera muri ayo makipe n'ubundi bakongera akaza gahangana nabo, rero ngo ntago byaba bisa neza. Rero bikavugwa yuko ngo Victor Gyökeres mubikure mu mutwe wanyu iyi swap deal ntabwo ngo byakunda. Arsenal ashaka Julian Alvarez, ibyo byamaze kwemezwa, iramukeneye iranamushaka, ko barashaka kubaka ubusatirizi bukomeye mu gihugu cy'Ubwongereza kurusha izindi kipe zari zose. Ariko ngo iyi deal ntabwo bifuza kuba bayishyiramo uwitwa Victor Gyökeres. Arsenal iba iriho gutwara Victor Gyökeres ya Julian Alvarez yagumana Victor Gyökeres, ahubwo ikazana Victor Gyökeres akaguma aho ngaho, noneho ikazana uwitwa Julian Alvarez nabo bakaba abataka baraho ngo bagafasha ikipe ya Arsenal. Ese wowe urabona iyi deal ya swap deal yaba ni nziza cyangwa urumva barekura umwe bakazana undi? Ku bwanje ku giti cyanjye nk'umufana nakifuje yuko bombi babagumana, byaba bitari bukunde tukagumana uyu mugabo wacu w'umunyasuwedi. Arsenal imaze kuba yasoza deal yo witwa Pierre Hincapié. Pierre Hincapié deal byarangiye $45 z'amapaundi. Ubu ngubu tuvugana aka kanya Pierre Hincapié ni umusore, ni umugabo, ni umukinnyi w'ikipe ya Arsenal, niwe mukinnyi wa mbere Arsenal isinyishije, niba ari gutyo nabivuga nkoresheje iyo mvugo. Pierre Hincapié rero $45 z'amapaundi nkuko yabyumvikanye ikipe ya Bayer Leverkusen. Arsenal uyu muhungu witwa Pierre Hincapié ntabwo azagaruka mu gihugu cy'Ubudage gukina ikipe ya Bayer Leverkusen. Murabizi ko iyo sezo irangiye, iyo umukinnyi nyine yatijwe ahantu, iyo sezo irangiye asubira mu ikipe yavuyemo. Ni ukuvuga ngo sezo yararangiye, rero Hincapié we yisubirira nyine kwa Leverkusen. Ariko nyine aka kanya tuvugana bari mu gikombe cy'isi. Ariko deal imaze kuba yarangiye, Arsenal imaze kwemera byose. Igisigaye nuko umusore nava mu gikombe cy'isi agomba kuza agasinyira rimwe, nyine agasinya bikarangira, n'ubundi araguma ari umukinnyi w'ikipe ya Arsenal, azakomeza yambaye nimero 5 mu mugongo. Pierre Hincapié agiye kuba ari umusore w'ikipe ya Arsenal. Biravuga yuko bagiye kumuha amasezerano y'imyaka 5. Reka tutegereze turebe uko biri buze kuba byagenda. Ariko aka kanya tuvugana amakuru avuga yuko $45 Arsenal yazemeye kuba yazishyura ikipe ya Bayer Leverkusen. Uwitwa Christos Zoris, uyu muhungu ikipe ya Club Brugge irimo irasaba ikipe ya Arsenal kugira ngo niba ishaka umukinnyi izane ubusabe bwayo hakiri kare, kubera ko arimo arifuzwa n'andi makipe. Gusa ngo twaje tubigarukaho, uyu muhungu Arsenal yamaze kuba yamushima. Rero Christos Zoris uyu muhungu n'ubundi biraza kurangira asinye ikipe ya Arsenal. Ni ikibazo cy'igihe gusa Arsenal nayo iracashaka isoko ry'abakinnyi barimo Fabio Vieira, Luis Nelson. Iracashaka kandi kuba yagurisha abandi bagiye batandukanye kugira ngo ibanze ikubure, noneho yinjize n'abandi bakinnyi. Arsenal murabizi ko ifite abakinnyi benshi yari ifite mu nizanyo bagiye kuba bagaruka n'ubundi. Rero uyu muhungu witwa Zoris akanya kariko kose n'umuntu araza gusinya ikipe ya Arsenal n'ubundi, nubwo muri iyi minsi byari bicecetse. Ariko ngo ikipe ya Club Brugge ku bwayo yakifuje ko Arsenal yazana nyine bid ishoboka kugira ngo uyu muhungu abe yajoininga ikipe ya Arsenal, kugira ngo n'ikipe ya Club Brugge itangiye gutekereza ibindi hakiri kare. Kugaragara neza ni kwamamaza neza muri Otka dukora design zikurura abakiriya
bifasha ubucuruzi bwawe gukora byihuse, kinyamwuga kandi byizewe. Ducuruza tukanandika kuri t-shirts, Lacoste, large format printing, stickers, banners, promotional materials ndetse n'ubugeni butandukanye, kuva ku kwandika ku mamodoka kugeza ku byapa byamamaza. Otika, we brand, we print, we create. Dukora Nyagatare mu mujyi kwa Ngoga hepfo y'umuhanda. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa se sura urubuga rwacu rwa internet otika.co.rw uyu munsi.